phansi imithwalo, shiya phansi imithwalo, shiya phansi kubisango lincinyane ayingeni bazalwana abathandekayo enkosini, ulo likhuluma ngokuthi imithwalo ayingeni. Ngakho nje ngiye ngithi amakhorasi kumele siwahlole ngoba abuya angashiya iqiniso elipheleleyo. Siyeke-ke nokuthi amanye siwacule endaweni efanele. Ngiqhamukela nikhuluma ngamathunzi amnyama. Ubaba uyasho akushoniwe la ekakhojuze elimnyama. Kodwa nina nibhizi ngicula ngamathunzi amnyama. Nifuna kuza amathunzi amnyama manje la ekhaya. So naleli lithi ayingeni imithwalo linamanga. Kukhona imithwalo engangeni kodwa khona imithwalo engenayo. Amen. Amen. Uyisihluthulelo sesango laphezulu esizongena ngalo ezweni lobu nandi. Yini ekuthiwa isihluthulelo? Intoni? Cha, ngithi yini le kuthiwa uyisihluthulelo? Intoni le? Hawu. Liqala lithini ivesi lokuqala la licolo? Hawu nanke. Anazi. Inhliziyo njalo. Yini le kuthiwa isihluthulelo esizongena ngaso esikhala phezulu? Hayi lo cishe ngathi udoti. Kodwa lena nathi nginika isikhiye sokuva azike nazi khona isikhiye. Yikho ngingasifakanga nje singekho namanje sokubhimisa singekho. Ngoba nisazi ukuthi sona sikhiye siphi? Intoni? Asikho anisibeka ngamanje. Isiphambano senziwa njani ukuze ungene ezulwini? Uyasithwala. So khona imithwalo. Leliqula lisho kahle mele lithi ayingeni imithwalo. Kahle hle ngesiphambano isonongena. Mela ngalithi shiya ethi. Nawe sifundweni sokuqala namhlanje sizwa abantwana bakwaIsrayeli bezowela iJordani kuthiwa lalidla indwane mawusifunda sonke isahluko. Sebeyayibona iKhanana ngaphesheya. uMose akasekho ugcina enyuke entabeni yaseNepo ephethe induku yakhe bathi bawumfuna entabeni bagcina bengamtholanga kwacaca ukuthi uhluthwe uNkulunkulu noma ungcwatshwe uNkulunkulu wahamba nenduku yakhe manje mebebona lo mfula iJordani ungathi bathi kodwa abafotshena niyombheka entabeni induku aniyitholanga yini ngoba sesidinga induku manje okuyiyona ehlukanisa amanzi sikwazi ukuhamba phakathi komhlabathi ayibona olwandle lomhlanga noma olwandle olubovu ayikho induku webazalwane bambani lana ke bambani la ungalindeli njalo ukuthi uNkulunkulu uyokwenza ngendlela enza ngayo ngokudlula uNkulunkulu uyenza ngendlela ehlukile amen olokho wabheka ngala wena ukuthi uzoqhamuka ngala kanti uzomana qhamuka ngala ha bona balindele induku mhlawumbe abanye sebethi akuyogawulwenye kwenziwa izaba ngayo kodwa uthi uNkulunkulu anizowela iJordani ngenduku khona into enye nihamba nayo umphongolo wesivumelwano noma indlwana yesivumelwano izothwalwa sesikhuluma ngemithwalo uthi eminye imithwalo iyasisa izothwalwa abapristi abakhulu bazothi mase beyithwele mele nje inyawo zabo zathinta amanzi alomfulo odlindwani njengoba nolwandle lwahlukana kabili nalomfula uzohlukana sahambisana yini ezobawelisa umthwalo niyalizwa leliculo ukuthi liyarobha khona imithwalo okumele uyithwale okuyiyona ezomngenisa
Le ndoda yakho washada nayo wathoza isahlwani sokufa mayisaphila noma ngabe iyadakwa noma ngabe ayondli mele uyithwa noma isibuyisa igula ikadidli imali nonondindo eThekwini ibuyisa ikhwehlela isilethwa ibanjwe ngeblanket kumele uyinakekele izife bese uyayizilela umthwalo owayithathela wona le ngane nazala disho zinganihlupha kanjani awukwazi ukuyilahla phansi ngoba wayizala ezinye nazo nazicela awu amen uNkulunkulu lokho ebona ukuthi isisu sakho sizozala umfana ohluphayo aloke kupha amantombazane hawu Nkosi ngicele komfanyana nje Inkosi iphinde ikunike into hawu Nkosi ngicele komfanyana adinwe uNkulunkulu athi hewa akakuhluphi kodwa umthwalo wakho ongeke ufike ezulwini ushiye ngemuva silemthwalo yomndeni emindenini lalelani ngeke ngisho mina uthi isonto alibalekile kunomndeni amen isonto into wayikhethela yona usumdala noma wakhethelwa abazali wathi wasambe siyosonta lapha kodwa umndeni wawukhethelwa uNkulunkulu uNkulunkulu wathi ehlele ezulwini efuna ukudala usemqondweni wakhe njengoba kusho incwadi kaJeremiya 1:5 ngingakakubumba esiswini sikanyoko ngakwazi wawusemqondweni kaNkulunkulu wathi uNkulunkulu lo muntu ngizomfaka kusiphi isibongo so mawukhahlela umndeni ukhahlela uNkulunkulu uthi uyisilima uNkulunkulu wangikhethela kabi amen ngiyengizwa abantu nje ngiyasonta mina sengibheka uJesu yedwa angisanaki nabo umndeni silima umndeni ngisho ngabe uhlupha kangakanani umthwalo odingayo ukuze ungene ngale omakhelwane Jesu ubuzwa isikhulu usithi isikhulu imuphi umthetho omkhulu athi uJesu bothanda inkosi uNkulunkulu wakho ngenhliziyo yakho yonke ngamandla akho onke nangengqondo yakho yonke nangakho konke onakho abesethi osibili ufana noma ulingana nawo ubothanda umakhelwane wakho njengoba namthwalo oqala umthwalo ukuthi uzithande amen yebo uvuka ugeze kuseni amen ngisho kushoniwe kamakhelwane uzisilile uthinte ngamanzi endaweni ezifanele ngoba sothi mase sisonta nyakazi ikhala likhonona kuzithanda thanda umuzo kuwona lalelani bazalwane ukuhlupheka nokuhlanzeka into ezimbili ezihlukene akekho umuntu unebhaqa lokuthi akahlanzekile ngani amen kushabe izindlu zodaka noma ngabe zotshani angaba amahliphi ngathi izidleke sikade kwakhe ukuhlupheka akunika umuntu ilungelo lokuthi angahlanzeki amen khona indlela zakudala kunasikhathi sokuchaza ngisho ukuwasha mawuthi awunansipho nanku umfula lapha ezantsi khona indlela yokuwasha okhokho bethu babengenayo insipho benendlela zokuwasha awunayo ke indaba yokuthi umhlanje wenhliziyo fanele ngabe ugqoka ibhantshi elibovu selikhakhi abangizwa angiphindi ningizwe uthi ibhantshi lomhlanje wenhliziyo limhlophe kodwa wena ngenxa yobununku ligcine selinjani nawe kaani ungabahleki kumele liwashwe ngensipho ethile ngoba mawuliwasha nangoyiphi lizogqwala kusha uzithanda uyinakile amen umthwalo wani ukuzithanda mawuzithanda uyashanela uvuke ekseni ushanele umfundisi medlula baba ucele edlula mina nginako nje ukuthi mangidlula ngikhumbula ukuthi ikhola lami ngingene ngingahlangani nezitsha zeingane ezikade zidla namaphalishi kugcwele kubuningi hawu kodwa baba ushongo ngani uthi uyeza awuhlanzekile ngani vuke ekseni uqoqa ingane kade zihambile ziye esikoleni sezakhohlwa ukuthi zidlela umaphalishi namanzi ade egeza ngawo nankalana
umthwalo wokuzithanda sizinakekele mase sizithandile uyazi omunye kwasho njalo umfundisi ngwenye inkonzo wathi mhlambe sinenkinga yongakwazi ukuthanda omakhelwane ngoba wathina sizithandi Amen. Now utholakala uthe qhwa enhlebweni kuyahlethwa umama okholwayo nje wena ufathile nje wena nawe usuthe qhwa phakathi endabeni ngithe nathi ngishumela lapha konje ade ngishumela ekabe ngishumela lapha lento ade ngishumela ngithona mawusumama khona izinto ongasazenzi ngoba usenawo ngisho amadolo okugijima angazi noma nabona ni TV ngathi kuluthwa yabona ngathi kuluthwa khona umama wavela ku TV esehleli kanje nje eblocksini noma ehlele eblocksini esebanjiwe kuthiwa kodwa mama kwenze njani athi abantu abami nje iqiniso besiganga nje besintshontsha abantu lalela uhambe nabasha kuyoluthwa uthe mase qhamuka amaphoyisa ngoba bona basenamadolo bagijima bangabanjwa yena usebanjiwe mangena intweni ezikwalikwari umama kuthiwa kunemali etholakala busululu na usulapho izingane ziyazi ukuthi zizoxhuma iphume kanjani usale wedwa hawu ususenkantolo nezibhantshi ususejele nezibhantshi ngoba ungene ezintweni yini ukuzithanda uthi yebo imali anginayo kodwa ngizosithwala isiphambano sokungabi namali ngeke ngiye emalini angithi abanye benu niyakholwa kodwa nihola imali ezipuke umuntu uyahamba nje njengoba kade ekholwa ngalela sonto babucele umuntu uholela abantu abawu10 abangakazi babe khona mise banjwa usethi amabhadu uphehlelwa amanzi amnyama uyazondwa kuhlatshwa izimbuzi zakuzavelelwa nezimbuzi Jesu isela lihlatshelelwani isela izimbuzi ngoba yini lo muntu akazithandi bese kuthiwa sithanda omakhelwane bahlupha komakhelwane amen mangithi omakhelwane ngithi bayahlupha nathi sizomakhelwane babanye nathi siyahlupha umona nje umani usuke esweni babana nje gogo ncokwane khona nje abazothi hawu kancokwane bewobani sekufika imoto enkulu kangaka bazi ngokusoyisontela khona nje abazolingwa yiloko nje ngoba umakhelwane banento nathi njalo ngithe somakhelwane kuba nento funda ingane yakabani iqhubeke noma engasaphimisa uma kwabo kodwa ihlolisho ukuthi uyasho ukuthi kaze sobona kuzozwakala umthwale kumele siuthwale kodwa nje bakumakhelwane nje bazalwane lento mina ngayi-understand ukuthi singakhelana singangenelani hawu sengingasuka inkukhu phela ngiyayibona mhlambe nenje yamemezeka kanjani inkukhu ayizwa lutho inkukhu mayisuka iyodla ubhontshisi kabani angiyithuma ngidwe inkukhu hamba uye kancokwane uyodla ubhontshisi wakhona ihambele ngoba yini inkukhu amen manje wena masubona inkukhu yakwami idla ubhontshisi wakwakho sesoxabana singangenelani ngenkukhu into engenayindlebe engazwa hayi bazalwane inkukhu ingenile makhelwane konakele hayi kulungile makhelwane izilwane kodwa nawo makhelwane ubozivalele okweni phela kusuka izingane ngoba sakhelene sigange ingane imithe wena usubhalansile ke makamfana hawu ngeke nje kube yala ekhaya sesobona ngengane wawulaphi izigaga wawulaphi angitsubuke ukuthi lo wamuza awusile subuke lo wamuza wawukala ngamange wawukala njengamanzi ophuthu awibuza umfana wami khona ke wake wagcobhoza lapha awumbuzi sekuwena ophendulayo nangale uyaphendula uthi kanti esalapho naye uzuthi esalapho wawulaphi wawena sekuphendula nomama ngomgango wezingane ebusuku ubona kufele uxatshwane imindeni noma imphakathi umthwalo nalo esiwuthwele so uNkulunkulu methi kumele sibathande nomakhelwane kuthi angithi sothi masifike ezulwini kuthiwa ake umeke ake silinde omakhelwane bakho izulu ngoba linendlebe lizobe lizwile kuhlelo uhlelo angini ngiyayithanda le nhlelo
Thiwa ayingamkhethi lo ngala uzokhuluma kabi. Asikhethe lo ngala uncethezayo lizwe izulu. Uthi akuzwaniwa lapha. Uma ufika ke thina sesishunqisile baba ucele sashunqisa sashubayela sasajuluka kanti umuntu umile la. Iswile ade kufunwa ngeJordan. Nakhumbula lecule nanicule. Engaba nenicule imbhedo ningazazi nizizwe kamva ukuthi ade nicule imbhedo. Bakithi simi eJordan abanye bayawe nimeleni nabanye bayabantu. Yini lenibambeni? So ke sizwe sifundwe ke ukuthi bathwala umthwalo bawela ngawo. So khona imithwalo ekumele siyishiya. Yile mithwalo ke kufundwe ngayo evangelini imithwalo yokuthi sixolela abanye abantu kone sibaxolele sizwile lo muntu kuthiwa ekweleta amathalente ayinkulungwane ezishumi ithalente lilinye yiholo lelanga elodwa mawungama multiply uthi miholo leminyaka emingaki. Wathi meyiguqa phansi ezibeka phambi kwalo wamkweletayo wamthethelela asho ukuthi wathi yena ngicela ungimele ngizokhokhela konke nginika isikhathi. Wathi hayi ngeke ngizakunika isikhathi sengisula konke. Mephuma kodwa uhlangana nomuntu omkweleta odenari nje imadlana encane abayikhulu omkweletayo usethi kuyena mnika imali yami thiwa naye wayiwisa ngenyawo nje benzile naye washa namazwi afanayo ngimela ngingabe ukukhokha kodwa kunginika isikhathi thiwa wamklinya wambamba wamisa etilongweni wathi uzuphume lapho usukhiphe. Yile umthwalo ke kumele isaleke lelicule lithi ayingeni. Ukuzwi umuntu mase nomthwalo baba ukubonela imithwalo ukubona masilayishe emotweni sifase ngentambo sethi uze umthwalo ungawi. Umuntu kathwala isono umuzwe sethini athe yami nobani indaba isiyokhulunywa ngale. Hayibona ukuthi ayibophileke emakwabo ayifuni ngisho ngashumayela abakucela uzujula ukuze uziginqe phansi ubophile. Ufuna ukuthi liyothethwa ngala ngazi ukuthi kuthethwa kanjani ngalo. Yile umthwalo ke ngamele sihambe nayo. Webakithi angazi sengiqedile. Angazi ukuthi niyazi nima ungathethelele umuntu noma ungamthethelelanga umuntu wena ogula ukudlula lo muntu ongamthethelelanga. Amen. Wena ogula. Namakhehla akithi amazulu ayazi lento uyakhumbula ethini umenzi unjani? Umenziwa yena lo muntu uyayilalela ebusuku mntakama wena lokhu ugungquza wangifunani kodwa yena uyilalele ziyiphupho amaphupho uyayisuzela kuthi makuphunywa la kuhlangana kiwe empompini noma kiwaphi uthi uyaphuma nanguza nganeno wena ojikayo ngoba ufuna wenzani ukuhlangana phazamiseka indlela zakho yena kanankinga nencane. Makuhlathiwe lapho unele ubonene uthi ayangisayi phela ngoba kumele siyonaba ndawonye. Awusayi kodla inyama bakithi ibiza kangaka yamahala kuhlathiwe. Ngoba yini? Uyabona lana umthwalo lo ekumele sizithulule wona wangenzani inkosi? Wangenza kwababuhlungu ngicela upholisa inhliziyo yami wena bese ubona ukuthi umenze njani. Mina sengiyadlula ngoba ayingeni emithwa lo ayingeni